نزیکا مهکت سررخینا رژیم اسد را درباز دبه. حتی نهاجی آلیان کردی نگهشتن رادیا پیک آنینا شانده که هفبش جبو مافین دستوری و روا ینگلی کرد ای روجاوای کردستانی ده دستوراوی ولاتی ده. سکرتری پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لسوریه احمد برکات جتورا مدیایی روداوی را راگهاند. جبلی هردو آلیان انجمنان اجتماعی کرد لسوریه انکسی و پارتیان یکیتیان اجتماعی کرد لسوریه پیانکی هن آلیان دنجی هنه وکا پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لسوریه و پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد لسوریه الوحده. المشترك شيء بيتناوينا أنا كسي وبريز مظلوم عبديتي أنا كسي تشتي خد ياركن اللي حتى أنا تشتي داخوازي خرج ج بريز مظلوم عبدي أو كرنت ديار كرني حتى أنا جاراد دوا جوين شيء نبوي تفها ولدان فرنسية وأمريكية قال لك خرطنج أو ديالوج انجام بده اللي تشتكي يعني حردو آلي جد في زانبن هيزن سياسي دج دربي في ديالوجين بارتيا بيشورو بارتيا الوحدة بهيزن سركن دباب أوجي باش دارو بنا في ديالوجي ده حتى ني براستي اللي بقرك سياسي كردي راستقينا راست لأن حموكس تيد باش داربه حموكس تمثيله حركسي بكده بنريس نريد ناب تبقرا سياسي كردي دي. احمد برکات جروداوی را راگهاند جبوکو کرد خودی رول گرانی و باندوربن پیوسته شاندکوانا هفبش لسر بنگه که خورد به دامزراندن. دا خوازی دکه کو پیوسته مافنگلی کرد د دستورا نویا سوریه ده مسوگر بن. تاني ومقاربن خودی ماف بن دستوری ده مسوگر بن دویم هیزک سرخوا بن خورت بن قاربن خلق حسابي بكن إيرو الدنيا أوروبا أمريكا بخورتي البشتا كردات سكن في دوبو وزير خارجية فرنسا وألمانيا قال لك كيف كري برافانيا ما في كرد كرن دفي كرد خدي ما بن سوريا نهدي دفي أمجي لجور ويبن أم قاربن جراني كي تشكل للشام أو جراني ما بيجيني دستوري ما بيجيني ما في ما دستوري مسوقر بكيك ودو أم شريك جيانا سياسي بين سوريا بي بيكاتن دريد بين دريد سوريا. تجاوری کردن چند روزن بیدا کنگره که آلیان سیاسیین کردیین روجاوای کردستانی بیلدار خستن. کمیته یکج آلیه کنگره نتویی یا کردستانی کنکی و هن آلیان دن هاتیه دامزراندن جبوه مبستی. لحطانها آلیان کرد شویه بشداریه ددانوستاندنن خوین شامیده دیارو دست نشان نکریه نجی شاندا جاوری کری دامزراندیه. خالد جمیل محمد، رودا.